Te akhirnya puar pat ke isu ke ba ni keren lah ni kapang ke ba ni produk nak liang juga dua lima kalau ba. Sepan kejeng ai kendau lah kejeng sim kendau ki buat bernabar. Kamat kum ke sarkar lah ni ki company kita. Kamat dikata kamat wadah ke aku ni lah thoi saya kedar ba. Ke nomla ban ai kendau hagen ko dong ko betajuk hima. Hapo upod sam juga imam haram syaki bar syaki nongway ki non tribal and the government kalam ke jiktip jung sim kadabar ya tar ba syai kadar khamtam kanel lei ke depo karai juga ima so super ke kandorai juga ima tinggal ai ki pai ba no sisnong jung karai na du ka knes pas bosa te hamle pat ni kedau baik tang ya ke benta ke ba lara jaba ka sarkar ka sim kendau iklam ong yen mar ya ki pat benta ki kedau betang i tai benta mar ba subo benta ka sarkar haba ka ide bersiam lara phi ya persya mengenaru lomba haba ka ide bersiam ke su acquisition la acquisition atbet bat kanum kan proses aden ni ka la acquisition kebakino kino ba don hok ban yo ke sayo ngre mentapat ni produk lupa kum kai ma kum kadawar ni produk lupa kana makano mi kano kajing ya sutu bakla den bot ni produk lupa dakaba ya kita kalan version kada benda yo na ka khendau kebaka sim sokar kamat dabni yo apdang percentage pedang kahima pedang kada bersnong kada barai but kitu kitrai nong rap hi kitrai nong rap kitrai nong susnong tu mila tho se kedar ba ki ya kejing penjot ya ki yang kisam ki per bagi ker lane ki plantation ki tung tetap ki ding kisik kamat 100% ki yo kitu ki nong sumar ya kalau ya ka competition tegada itang ya ka kendau nomor sukar albuta kapsiu sebentar di infrastruktur and plan sebentar pada ka kendau te ka jengkran jumi nak le juga pada mak dai ta ka kendau ro ngale pia beri yo benta utu trai no sumari yang tu